Nkosi enhle yasezulwini unyazi. Baba, Nkosi yamakhosi, siyabonga baba umusa wakho nothando lakho unyathele entabeni zakithi. Siyawubonga Nkosi umusa wakho ongalinganiswa nalutho emhlabeni. Ngiyakhumbula imisebenzi ngizwa ngabadala bathi abadala Nkosi sakezweni lasendla entabazwe ungakahliki ukuzala kuleli lakithi lasempumalanga. Nkosi yamakhosi, kuthiwa ngo-1906 lapha emzini wakho izivele eBhobhoyi wabona ingilosi imile ikulindile igqoke ijazi elikuhlaza okotshani iphethe inkemba elikhali ngapha nangapha ende imile nje ilindele wena bombe lasimna samampondokuze ehlabe ezinye emathwebeni mlethi yalo madina. Nkosi yamakhosi, sikubonile baba ukuthi wena impela lo umile ukhuluma nengilosi kodwa ke tabazo uxoxa indaba nengilosi imele emzini wakhe zivele ekulindele Nkosi yamakhosi. Kungako nje leli jazi elihlaze kotshani linamandla ngoba lengilosi yasemapondweni. Kuba umhlangano ongcwele wakho ophuma emizini wasebuhleni uye Khanani, kumele abefundisi bakudala bazenyuka ziye entabeni enhlangakazi zasifaka le jazi. Namhlanje siyabona nje ukuthi hayi abantu sebesuthe kakhulu njengabeshwa befundisi. Abantu bezelwe kanjani? Ngithola into efaka amabhaqo ebhantshi ejazi, umbone efakela ihlaza, umbone efakela iblue, ubone ngasazi kwenze kanjani. Kodwa le jazi lisifungo sengilosi, ilona elinika amandla uma uye entabeni ugqoke lona. Abavangeli bagqoka le jazi, fanele bagqoke le jazi, hayi imbalabala. Uma zenyuka zibopha umthwala zenyuka ziye entabeni ukuze uthi uma uzikhosha zinamathele la kuwena ziphushwe ingilosi ngoba zigqoke ijazi lengilosi yasemampondweni. Njengoba ngiligqokile le jazi ngigqokiswe yiloko ukuthi le ngilosi nje ngibona into ezingazingaka nje lemampondweni ukuthi kunengilosi. Mabona abantwana bonke basemampondweni bemunye ngisho befundisi bethubethobile bebhekwa njengamagusha hayi bebheka ngoba ebeyizilimi ukuthi kunengilosi lemampondweni. Ubaba mefela kakhululeka evuma umoya wakhona ukuthi hayi uthulekile yabona kathathani kuhle kuyamangalisa kuthula khali kwabhungezi uhlala ukhululekile uJehova ubhala u4 akho makala yakuyena khululekile nje uNkulunkulu wasezulwini akanankinga ngoba yini usezulwini la isezulwini la. Kufanele sibe munye sibe ibumba likaSamuel njengoba siyibumba likaSamuel. Mawufika la kumthetho umthetho wehleka ngingakubhedla ngifubhedle hleka ngiyakusihlalo wethu uMadlandu ulokuza uMadlandu ngimthola uMadlandu unemnandi eyimfaka etobozela ubhanana. Ngiyakuhlabisa ngimhlabisa umhlaba sengihleka ethi ufunani ngithi unanda athi phatha nayi into ebanda uphuza ngiphuza umnandi nje sisekhaya ayikho inkinga, imnandi nje la
emampondweni siyimpatha siyintofontofo kodwa usana ukudlala ngonyazi. Amen. Nyazi likhuluma kabuhlungu eGoli. Kungaba ngikhuluma ngakhuluma leyo nto ngithi ngibabaza ubukhulu bukababamkhulu. Nangu babamkhulu phambi kwethu sihlezi naye. Ubabamkhulu kwathi lapha entabeni eKhanana kwasuka umoya ngazange ngikwazi ngingazange ngizokubona ekuseni. Ngathi ngihleli kwasuka isigubhu sigcwele ilento ibhakede ligcwele amanzi 25 feet ibhakede ligcwele. Sasuka la yabuya phansi usukumiswa umoya. Akwamazi lonke idoko lona ngakho umhlolo. Ngike ngasuka umuntu yayaluza ngiyavula umkhokheli athi hayi umfundisi safa awusizi yakubaba uyomtshela ukuthi siyabhubha ngathi amadokoda aphansi wonke awile omama ngazi. Hayibo nami ngisakubaba indaba yami ngangiphuma ngiphuthuma nami ngigijima ngifake ibhayishi ijazi ngagezile ubuso ngaphuthuma kubaba baba inkosi yami ngathi manje ngiyaqhamuka inkosazana ngathi sengibone ukuthi ngiyazi hayibo awusukutshela ubaba ukuthi ezweni siyapha kana inhlambulo nabo bakhokheli bayabhubha ngalimizwi yonke seyiwe amadoda wonke aselele phansi nami ngiphuma nje ngemanzi seliwe lonke ibhakede ligcwele amanzi umgqomo ile nto ibhakede lonke lamanzi laphelela phansi etendeni. Hawu baba akasize lapho bebhubha uzohlala noba entabeni abantu bazogoduka makuthi hayi madoda awunyazi hayi madoda kubhombela uqobo hayi ngithi ngisuka lapho bathi inkosi kusisa ngiyasukuma bathi nya umoya ngasikhathi msukuma ngakafika bathi nya umoya lapho labalela laqeba lathula landenya izwi bathi nomphela sothi abantu ophuma ngemini bakathanda ngemini lapho izosisukela sahamba izulu sahlangana befundisi baseningizimu sahlangana ngamakhadi njengegusha sathi baba ngeke asihambeni siye kubaba ngeke isikhumbuzo sabasembe kakhulu abantu baqhamuke ndawo zonke ezule esithathu bayeza abantu ngeke bezibakwazi ukwehlika lapho kuzokushele kwimincimici lapha lo mhlaba mubi asiyacela ukuthi ubaba hayi siyabonga ukuthi usesiphila imvula kulelizwe akakathi ukubamba kancane impuphu sike sithole isikhumbuzo esimnandi esipholile saya lapha aqhamuka inkosazana sayithenga saqeda yangathi ngabathathu baba inkosi ithembusisi sathi sisuka lapha imvula ngimazi ngihudanga ngigole ngiphelile la hudanga kodwa sathi siyafika madodeni hayi akusakho khona encane inkinga selibalele labale nomphele enganibona kunjena nje kwathi lonyazini laphendula unyazi ngoba kube nje ngoba luNkulunkulu wena olikhalisayo-ke okhalisa unyazi wena uhlupha unyazi unyazi yalibeka sokuyikini la sewunabile njengentanga okubheka ukhipha imikondo yithe umasote sohlala uthi khululekile kini akusabona nakini uhitela kogogo bakho ekagogo wakho la nawuthi ukuthi uthatha amaso wena ungena ungawaceli emsamo uyowathatha amaso ungawaceli bekagogo abona-ke kahle kokusezulwini la uzohamba uzothi yebo uzothandaza lapha phansi kwesihlahla sothi silapho wena ubheke esihlahleni kasintosi tshoko usenenyoni uyahluleka ukuhlala nabantu isilwane wena uyahluleka nokuphatha uNkulunkulu ngoba uyisilwane ngeke ukwazi ukuhlala noNkulunkulu uma unjalo la ufanele uhlale wesaba ngoba kusezulwini ube nobala ngasonke isikhathi kungabe ungajwayeli la ungajwayeli bakuyalapha abantu mani uyalapha ubaba mani baba baba hayi kanti kinini la lale dokodweni kubo baba kumemezayo hlale dokodweni uye lapho beyolungisa lonto ubuhlale dokodweni ngoba la kusezulwini uzohamba
uyothi unebhathi uthi hawu ngicela ningikhulekele enkosini sengicela ukuba ngikhathele ukwelusa inkomo uthi hhayi akuqhubeke kancane uzeluse qhubeka lapho yabona ibambeka lapho ibambe ngako impela-ke awuhlale nenkomo ba inkomo azikhulumi ngoba uyahluleka kuhlala nabantu abakhulumayo hlala nenkomo lapho nkosi yokusamazwe